Apollo Kintene Semelo ka Jeressar High School ko Sorti District Besa aseken nesa tioda yara makaulo idwe redo tosi akese kanya idopeta itubo first grade akwata kese kanya riwongono second grade akwatata akese kanya riwongono third grade also di chengun fourth grade tomo somera li somato sapesura jokono idwa kesa kanya idiope result 2 Aingito sa kwatata kesa kanya riwongono then result 3 akwatata akesa kanya riwongono ejoke performance lokalwano Kwenye performance local waja jokonoi adepano nari diaso ke didwe akwata onke na kaisa ngoni wone boykina odumu te ni solite amakisina kanyauni anwa kanyauni e subject lo li somate joko karilo era emar dole ko se mwalu la joka le shana ke na emara no bo ya results le ke kirol abon Francis e someri pore joka ta results lo somerano Nara rasi umwani munitunga lwe ina kina kicha swamunoi kedi tuwa li someto somero lo kere apota dauto se selavas pole ngai alama noi nara itu studio ay mara noi ate par bero mi karu okau itu studio la mar nara isi sana kini studio lo noi mina sanya kana syllabus gaske sinya 3 sana choke si yodo again giving them tests angol sabiti sabiti lo somate pepa sabiti ye pepa tu we mark and correct ishana kile ngidiolo kede tauka kere ishana ino osite bale kadwe lo auritam gisa bale mo ika papa le re mali no kingange nebe ikotona ishana ini diolo ositos balo kodwe lo auritam shaka lu abweto si papa keche kosana lu yenguto kesa yara masade pari ko baka sebe pote kesi da soma de pari nen konya yala mangono inale tubiti sape sur ela ni sap ara de momenti ko si papa ko pani konya yala masono bolo nga yala mano inale tubita skos pa dono ni la tubita sape sur ela ni sap se yala maringo skesi no do apesu nga se tubita se ela ni sap se yala maringo no de be se da bolo nga ngundula tubotoda Yala mangono etubite siko sipau no ino apesure de pisap shila mikini kwa se director layout team mwalimu lejo kalejente shishainiki Kanuka TV East Rebecca Mongin Koibuga Soroti